Студия «Мастер» представляет. Татарстан бойлап барам. Татарстанның бүгінгісін киләчәген уйлап барам. Юл буенда кырлар тулы икмәк кала. Икмәк булса жыр да була. Бәхет тулы жырлар кала. Мондый кырлар бездә генә атылары кәртек сыман. Татарстанның кушагына күпме бәхет, шатлык сыйган. Әнә кара баулы кала. Актаныш һәм Арча кала. Ак Казанга йөстемәгән барча авыл, барча кала. Казан халкым горурлыгы, шөһрәте дә, бизәге дә. Хәерле кич, кадерле хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать. Бүген сезнең каршыгызда Сандугач җыр фестивале түрендә заман егетләре иҗади кунакта. Син янымда минем, күзләреңдә шагыла сөюең. Аңлыйсыңдыр бары синең өчен, минем шашу яну киюем. Чылтырап аккан чишмә суы кебек, ишетелә синең тавышың. Сөюеңне миңа аңлатасың, аңлый алмыйм сүзләр аңышын. Сөюеңне миңа аңлатасың, аңлый алмыйм сүзләр аңышын. Бәхет бит ул минем өчен, яннарымда сине тоюда. Күзләреңә синең тутырып карыйм, кулларыңны алып кулыма. Чылтырап аккан чишмә суы кебек, ишетелә синең тавышың. Сөюеңне миңа аңлатасың, аңлый алмыйм сүзләр аңышын. Сөюеңне миңа аңлатасың, аңлый алмыйм сүзләр аңышын. Түзі була шымлы төннәрдә, караңгы төннең сүсен китәсең, сагыш иеп минем иңнәргә. Чылтырап аккан чишмә суы кебек, ишетелә синең тавышың. Сөюеңне миңа аңлатасың, аңлый алмыйм сүзләр аңышын. Сөюеңне миңа аңлатасың, аңлый алмыйм сүзләр аңышын.
tapasın Anlayalmayım sözler ağlaşın Süyüğünü min anlatasın Anlayalmayım sözler ağlaşın Aziz hörmətli isəməsiz hörmətli şiir suyuşu dostlarımız. Xeyirli kech qadrli qozonlar ham qozon quloqlari. Bugün biz sizni maxsus sizning uchun azalab olib kelgan o'zimizning ijro bayramini chaqirdik. Bugungi tomosha barishida sizning uchun sizga tanish bo'lgan, siz yaratib ulgurgan ham shulay sizning uchun yomon bo'lgan jirlar yangirar. Lekin biz sizga bugungi tomoshabizda barliq kundalik qo'ygan mushahatlaringizdan untilib, jirga monga ko'milib, ko'ngilli yolg'iy to'kisni tilaymiz. Aziz hörmətli qadrli tamaşaçılar, özümün işimini yaman jırına başlap jiberden suyu degan jırı bilen hazır men sizga özümün yaratgan, jırlagan jırlarını taqdim etem. Bu jırlardan birisi Zilmay Xayriyeva jırı. Dilar bunda qilib so'zlarni yozmoqchi. Oy to'ylar bolasha.
muhtaram jamoat, bilganingizcha, bugungi sekunda Tatariston, Tatar estradasida bir shundan birisi motor, birisidan birisi uchun shartda yo'q tovushda artistlarimiz qolib chiqa boshladilar. Lekin ayollar bitta qolib ketadi, akaliklar suyla boshladilar. Bizning yurtlarimiz hozirlarning bundan keyin savat yurtlarimiz xalqimiz ko'ngillaridan sharlamoqda ilani sog'ishlari bilan ketib kiradilar. Shular orasida bugungi sekunda Tatar estradasida o'zining loyiqli o'rnini topgan sharshamiz Zakir Shartbosh.
Син минем сагышларым Язлар китә сулар ага Көннәр ага, айлар ага, еллар ага Суларның да, айларның да, елларның да Алышынман эзләр кала Син гомер алышларым Син минем сагышларым Син минем шатлык идең Югалту табышларым Син минем сагышларым Менә инде тагы җиргә карлар ява Бөтен нәрсә туңган төсле кар астында Сулар ага, айлар ага, еллар ага Сине күрәм айлар, еллар карашында Син гомер алышларым Син минем сагышларым Син минем шатлык идең Югалту табышларым Син минем сагышларым Син минем Бик рәхмәт достар. Кадерле достар, менә чыннан да сезнең белән очрашу безнең өчен һәрвакыт зур шатлык. Менә ел саен без үзебезнең иҗатыбыз белән сезне таныштырып торабыз даими рәвештә. Бу елда шушы традициядән читкә китмәскә булдык. Күптән түгел генә Заман студиясында минем тарафтан Әнкәйемнең яшьлек җырлары дип исемләнгән аудио альбом иҗат ителгән иде. Шушы альбомда күбрәк 60-70 елларда популяр булган моңлы, сагышлы җырларыбыз кергән иде. Шушы альбомда тупланды. Әле генә сез Рим Хәсәновның Наҗар Назми сүзләренә язган «Син гомер агышлары» дигән җыр ишеттегез. Хәзер сезнең игътибарыгызга шушы альбомнан бер җыр тәкъдим итмәкче булам. Кызганычка каршы бу җырлар соңгы вакытта бик сирәк яңгырый башлады, ләкин аларны берничек тә онытып булмый. Аларак яшьтәге тамашачылар бу җырларны бик яхшы беләләр, яшьләр күңелләренә дә әлеге җырлар хуш килер дип уйлыйм. Гөлшат апа Зәйнәшеваның халык көенә язган җыры «Зәңгәр төймә».
Кадерле дуслар, менә шушындый алкышларыбыз белән сез безгә дәрт һәм көч өстәп торасыз. Сезнең алкышларыгыздан да зур бәя юк безнең эшебездә. Шуңа күрә менә шушындый кайнар алкышларыбыз өчен барлык сәхнәдәш дусларым исеменнән, заман егетләре исеменнән сезгә тагын бер кат зур рәхмәт. Дуслар, һәрберегезгә мәгълүм булганча, татар җыр сәнгатендә шактый күп җырлар сөйкле хатын-кызларыбызга багышланган. Бу әлбәттә очраклы хәл түгел, чөнки без ир-егетләр сезнең нурлы йөзләрегездән, сезнең безгә карата булган кайнар мәхәббәтегездән башка тормышны күз алдыбызга да китерә алмыйбыз. Бигрәк тә безнең концертларыбызга да килүчеләр арасында, безнең иҗатыбызга баш иеп, безнең белән кызыксынып килүчеләр арасында да күбрәк яшь кызлар, апалар һәм сеңелләр. Яраталар безне кызлар, заман егетләрен, һәм без дә аларны бик нык яратабыз. Барлык шушы залда утыручы апалар һәм сеңелләр игътибарына бер җыр бүләк итеп китмичә мөмкин түгел дип уйладым. Үзебезнең иң матур җырларыбызның берсен сезгә бүләк итеп калдырабыз, кадерле апалар һәм сеңелләр. Рәхим итеп тыңлагыз. Ваис Бәйрәмовның Илгиза Гайбадуллин сүзләренә язган лирик җыры «Миләүшәләр». Кадерле дуслар, сезгә мәгълүм булганча, белгәнегезчә, мине язмыш Ирак Сибир якларыннан 93 елны Татарстан башкаласы Казан шәһәренә китерде. Бәхетемә каршы, бүгенге көнгә хәтле заман егетләре белән бергә эшлибез һәм иҗат итәбез. Шушы уңайдан хәзер сезнең игътибарыгызга яңгырашып җыр барлык Ирак Сибир, көнчыгыш якларында сибелеп яшәүче милләттәшләребез исеменнән сәлам җыры булып яңгырасын иде. Игътибарыгызга халкыбызның Сибир татарлары җыры.
Benim icadımda, benim repertuarımda kövrek moңлы, сагышлы җырлар, шуңа күрә сез бу җегет гел моңлы сагышлы җырлар җырлый икән дип уйлыйсыздыр. Ләкин бүгенге тамашабызда мин сезгә бер шаян җыр бүләк итмәкче булам. Бу җыр шулай ук сезгә бик тә таныш җыр. Күп тамашачыларның игътибарын яулаган җыр. Туфан Михайловның әсәре буенча эшләнгән, Әлдермештән Әлмәндәр дип исемләнгән телевизион спектакльдә Әлмәндәр карт җыры ала барга. Хәбәр яшьләргә бирә. Bakımsız yaşam olmayı, o da hayran gündene. Hatta yağmadıksan yere, anlayılan sırtlansa da. Utlu yaşlı, yüzülerle gidip, şırlansa da. Allah karva diyen, beyaz sokuş, tübeydim belli, işmasma. Tübeysen de min bitmedim, şiver kızlar kışmasma. Tübeysen de min bitmedim. Şiver kızlar kışmasma. Tübeysen de min bitmedim. Şiver kızlar kışmasma. Şiver kızlar sayılanır. Sin sayramazsan da min sayılanır. Şiver kızlar sayılanır. Sin sayramazsan da min sayılanır. Şiver kızlar sayılanır. Allah korku diyen ey asılmış. Vay diyen sayılanır. Sin sayramazsan da min sayılanır. Şiver kızlar sayılanır. Allah karva diyen ey yazılmış. İmen başlarından ilk kulun. İlk kulganına oy vermez. Dünyalardan ilk kulun. İlk kulganına oy vermez. Yoktu dünyalardan ilk kulun. İlk kulganına oy vermez. Yoktu dünyalardan ilk kulun. Allah karva diyen ey yazılmış. Bundan cirit kayısı imende. Sin başın izende min imenim. Başka yere hazret girgende. Sin başın izende min imenim. Başka yere hazret girgende. Sin başın izende min imenim. Başka yere hazret girgende. Sin başın izende min imenim. Başka yere hazret girgende. Sin başın izende min imenim. Başka yere hazret girgende. Zaman limitleri. Zakir Şahman.
Liviya ham Ildar Hamidullinar, Argentina tanrisi. Liviya ham Ildar. Bek rahmat do'stlar, bek rahmat. Mening qolgani menga endi. Mana O'zbekistonda artist xalqi sahnadan ketarga ulgurmay, men sizning qarshingizga kelib chiqib bosam edi. Xayr do'stlar, ana o'zidan ko'ra ko'pmadir sabablari bor. Mana men sizga shunday aytaman. Mening o'zimga bir kunda, bir payshanba ham bir narsada odam qana berganlari yo'q. Meydan artist xalqına biraz qo'l chapgan vaqtda menga da ilakmasmidi deb chiqib qolam do'stlar. Barmasını bırakırsan işler dolar. Mana shunday darrov kelgan olqishlaringizni siz artist xalqına ko'rak beririz, ya'ni. Menga chiqqan sayin birar buket shashak bersangiz da yaraydi. Alla bitdimi? Do'stlar, bir shilishib turmag'iz. Bular konfet arnitsangiz da yaraydi. Mavras Pelikers, Esnikers, Bunti, shundalar. Bilit ishni da yaraydi. Tagaratib jibarsangizlar chibida o'tolmayman. Do'stlar, mana Allohga shukr, konsertimiz boshlanib ketdi. Akring shulay bora boshladi. Konsert bo'lgan vaqtda kimlarida bo'lsa, nida bo'lsa, shartdan o'ysangiz kelsa, video qo'ysangiz kelsa, umuman olganda nindi so'rovlaringiz bor. Unda zamon degitlari turida. Mana mening turmushim turida qiziqsangiz, siz shu so'rovlarni birga yozishga, biletlaringizni aylanib qog'oz kisada yozsangiz, mana shu pishmoqqa uyib qo'yingiz motor ettirib. Motor qizlar Shival xonimlar aytadi, "Irsana bugungi bayram uchrashuvini mening kelganda oldin bilib qo'ygansizlar." Motor yaxshi bo'laklar hazırlagansizlar. Rahmat sizga bo'laklar uchun ularni o'qishmoqqa erishsiz. Men ularni qiyam olib ketarman, ularni sibirib tugarlar. Do'stlar, biz o'zimizni artist xalqimizni shulay ovulda shahardan qoladan qolaga shekilli har vaqt do'stlarimiz, yaqinlarimiz qanday bilan shunday bayram uchrashuvlardan yig'ishtirganlar turadi. Birga isha yo'lda yurgan kishilar har vaqt shunday qiziqli masallar uchrashtirib olib turadi. Shunday qiziqli masallarni biz sizning nurli yuzlaringizga qarab yozib sayra solamiz, ana ertaga borishga borib qaytib etib silab qo'yib ketamiz. Mana shulay bir vaqtda bir konsert borgan vaqtda ortaqalardan bir opa turdi, akringina eshikka tava yo'l ola boshladi. Opay maydan, boya orasida konsert boshlandigini bitadi. Elimde siz artistlara qarab tursak, o'ylaysiz, deysiz, jursiz, taqirasiz. Mening uyda jidi bog'am qoldi. Akringina chiqib ketdi. Shundan so'ng konsertni falan davom ettiradigan edim. Oldagi ishlayotgan tonish Fatima opa turdi-da, shulay akringina eshikka tava yo'l ola boshladi. Fatima opay dedim, "Deysin boya orasin endi. Balalarimda yo'q bet" degan edim. Elimde senga qarab tursam, menga balasiz qolarsan deb o'rtasidan chiqib ketdi. Qarimizlarni eshitganingizni ko'rganingizdin, jırlanan jırlarimizda, seylangan so'zlarimizda, bergan diylarimizda eshittirgan yoshlik, muhabbat sevgisini qaytib qolar. Xayr, yoshlik, muhabbat degash, yoshlardagi muhabbat bo'lmaydi. Ulg'aygan kunlarda qordayan so'ngrak, bong'aylar sirlansa, o'tdi yoshlik, jularlik jırlansa da deb, tadar xalqda bir deyib qolgan jırlaman. Xayr, muhabbat demak qor kunlarda bo'lar. Shulay Irak yaşdagi bir abi bo'lmisga kelgan, vrachga kelganda, doktor, meni biraz mana qortayibdan kelaman, biraz qarab tuzatgalab jibara olmassan ekan. Shundan so'ng doktor o'zining xizmatini boshqaran. Bir kun vaqt o'tgandan so'ng doktor abidan so'rab qo'yadi. Abi, halarim bo'lay aybat keladi. Apetiting nishiksan? Apetitim yaxshi o'g'lim. Babam o'lib ketdi, shul deb aytadi. İki do'st qiz, birisi ikkinchisini qo'laqqa boradi. Qo'laqqa borgan vaqtda ikkash qizi ila bo'lmay sababli bog'ay qarshilaydi. Ayda qizim, ayda turamiz. Mana ikkash qizing yog'iladi. Kelga chiqib ketdi, uzoq yurmas aylanib qo'ydi. Abisining bilan shay oldinda silashib qolamiz, gaplashib qolamiz. deb qulaqni tovunga chaqirgan. Shay ishgan vaqtda biz kishi babaydan azrakkina qillari shertib qaramoqchi bo'lgan. Baba, hallaring nishiksan, esan sog'lig'ina qortayib bo'ladimi? Allohga shukr qizim, Allohga shukr, bashlar akrimni esan sog'lig'ina qortayirga nasib etsin edi. Babay, senga necha yoshsan? Ey qizim, menga 89 endi. Amin bermas edi. Amina hozir kerak beraydi qizim. Do'stlar,
tag'in birini söyleyeymi? Bizda buva bordi. Bir taksist iğne şovub kirganda xotin deb aytadi. Ya narsa bo'ldi? Mana yamagina Kashpirovskiy o'tirib qaytdim. Ya shundan ne bo'lgan? Ne bo'lsin? U menga aqsha berdi. Men ona izdachi bermadim. Mana bulay ko'rsatdim. Ya shundan ne bo'lgan? Ne bo'lsin? Ko'rmaysanmi meni? Barmog'im o'sar. Ey shular, boshqa yerini ko'rsatirga bo'lgan. Bizler konsert programımızda devam ettiremiz. Üzerinin şırlı, bunda kileni, savaş şırlarından sizin karşınızda zaman yigitleri, Ayrat Gamarım.
taşlama Durmuş eli yağa başlanan Yolları uzun yıllar kıska Alıştırma meni başkağa Taşlama sen meni taşlama Yana durmuş şimdi başlama Yalğız etme bəğrim ғafu et Yalğız durmuş bigrek ağır bit Yıllar boyu birge varız Buran salgan yolu yarız Adaşmayıpmız şu yollardan Şidini bular ağır yıllardan Taşlama sen meni taşlama Yana durmuş şimdi başlama Yalğız etme bəğrim ғafu et Yalğız durmuş bigrek ağır bit Taşlama, yana durmuş şimdi başlama Yalğız etme bəğrim ғafu et Yalğız durmuş bigrek ağır bit Qadrli тамашачылар, Кушымтаны қазір барыбыз бірге жырлайбыз. Менә мына записканы язылған Дүртөли районында бүтін зал жырлады бұл жерді. Қазір бір репетиция сап қарарбыз, яме? Вәғді бірдігі біз бит мәңгіге Янған утқа бірге кірге Утлар сүртмәсін сақабыны Үйрек мәңгі сені сағыны Yana durmuş şimdi başlama Yalğız etme bəğrim ғafu et Yalğız durmuş bigrek ağır bit Varımız birge Yana durmuş şimdi başlama Yalğız etme bəğrim ғafu et Yalğız durmuş bigrek ağır bit Yalğız durmuş bigrek ağır bit Yalğız durmuş bigrek ağır bit Ayrat Ömer'im Zaman Öşsün şarap, öşsün yıraklarına Şiller seni götürüp alsınlar Havalardan uçkan kanlaşlar Noklarına hayran olsunlar Öşsün oynap, akşarlakkan gibi Zengər günlüklərdə omtulsun Sen şıqlağan jirdən şadlıq tutsun Көңілләрdə qaygı unutulsun Atılardım atının birine Gittim Girman jirine Girman jiri yaşırlen Elle sargayı bilem Elle kurem elle kurmim Elle sargayı bilem Pişip çıkbaş balalarım ciğerlerine Olar bulup
yaşların kıyılır olar bulup meni bulmaç göz yaşların kıyılır Yortun doğum ilaşını kimler kisken balam dip şu şitillerde soruşayım Halengin işik balam dip şit jirlerde soruşayım Halengin işik balam dip İsimlerini bilmey koydum Girmahan kolalarının da Enkey vakitlerin dille Kolgan balalarının Enkey vakitlerin dille Kolgan balalarının وقبه لو قابلا نشوف وقبه لو لا قابلا بختي بصم دماغا وقبه لو لا قابلا بختي بصم دماغا Tamaşaçılar, mine şuşunday halkımızning German kebek manglı sağış tajarlarыбыз bizning yuraklarımızda мәңгі saqlanib qolsin edi. Yoshlarimizning ko'ngillarine мәңгіlikka kirib qolsin edi. Hozir biz sizga o'zimizning ko'ngilli dard tajarlarimizning o'sin bo'lak etib qoldiramiz. Ул да bo'lsa Tatar xalq jiri Sağınıq. Aydagiz yigitlar. Ko'ngilli yol sizga do'stlar. Bizde büyük dağlar var, dağ astında dağlar var. Dalıda yaprak minde sağış, sizde indi haller var. Dalıda yaprak minde sağış, sizde indi haller var. Dağ astında salkın şişme, ağıp düşe ulakka. Sağınığımı eyter idim, şilde ismi uyakka. Sağınığımı eyter idim, şilde ismi uyakka. Almaları zerridim de bağlarga düzeridim Yanımasa bu yürekkeyim sağınuğa düzeridim Yanımasa bu yürekkeyim sağınuğa düzeridim Salkın şişme buylarında onlar şişirsen idi Tuğan üsken illerinde ömür kişirsen idi Tuğan üsken illerinde ömür kişirsen idi Dostlar, bizning bilan birgalab. Salkın şişme buylarını da atlar şirsen iyiydi. Duvar
Tuğan isken illerinde ömür kişirsen idi. Tuğan isken illerinde ömür kişirsen idi. Bizde büyük dağlar var, dağ astında dağlar var. Dağda yaprak minde sağır, sizden indi haller var. Dağda yaprak minde sağır, sizden indi haller var. Zaman. Zaman. Biz özümüzün konser programımızını devam ettiremiz. Qadir dostlar, bilgeniz şamına konser programması barışında men sizni ko'pmi yigit qizlar bilan tanıştırıp o'tkirdim. Hayır, qabat chaqirib da çıgara başladım. Matur qizlar aytam, shivar xonimlar meni bilmisha ketsalar deb qo'rqa başladim meni. Siz o'ylay ko'rmagiz endi bu yigit begirakda maqtanchiq ekan deb. Qadir dostlar, men alayok allani maqtanchiq tugul, sizdan ko'pincha shekilli avval yerlarida 9 qoshiqli semyada tug'anman. Ya, evvelaganlar shunda. Agar endi dostlar shunday turib tanishirga bo'lsak, ol bo'layroq bo'lar edi. Mana xizmatim bilan, ijodim bilan, zaman yigitlari bilan xizmat etam. Ismim Fannur, familiyam Hasanov. G'invarning 4'inde o'zime 25 yaş to'ldi. Ay, bundan 10 yıl elek. Narsa qilasiz do'stlar, alla bek qort kebek to'yilanmi? Do'stlar, mana darslarda shunday bayram bo'lg'ach, bayram bo'layndi har vaqt shunday rahmat qizlar. Tegaqda bir narsada yo'qmi? Barmini, onda da barmini? Yarar, jib olayman mana shulay. Qadir dostlar, bayram bo'lg'ach, bayram bo'layindi ol. Bir jiyilgan vaqtda, baribız birga jiyilgan vaqtda bütün talantlarını barsında ko'rsatib bitirganda xayr. Qachon hali sizning bilan tag'in uchrashirmiz. Hozir sizning e'tiboringizga alqishlar bilan Zakirni chaqirib chiqarik hali. Ayda, Zakir ayda. Zakirga bayan, ayrat bilan senga qog'ozlar. Ay rahmat. Mana shab bo'ldim mana. Ayrat qog'ozlaringni unutma mana. Bildingmi, 1 kilogram konfetni yedim da aldım. Senga da bir seymi? Ay rahmat do'stlar. Manda tirli-tirlisinden cho'pislarga qadar bor. Ay rahmat. Rahmat shunda tursin. Motor ko'rinami do'stlar? Yaxshi shab bo'ldi bu. Ayda Zakir, o'zimiznikan o'ynab jiberdi, ondan so'ng kirib ketarmiz. Artistlar sahnaga chiqaraymi? Uysu jirga jitganshi, ozat meni uysu jirga jitganshi. Tonglar shulqon qolqir, biz ayrilib ketganshi. Shulqon qolqir, biz ayrilib ketganshi. Şaşın jide talım, jidelap urmasam da. Jide talım, jidelap urmasam da. Unutasım yok siz dostlarını, jide yol kurmasam da. Sin canı qaylı, jide yol kurmasam da. Paratlarga otursam gider
gidermen deyip Utarmadım, utarsam gidermen deyip Oylamadım siz dostlarını kaldırıp gidermen deyip Siz dostlarını kaldırıp gidermen deyip Bakışanдағы güllerimnin damarın kırdım ağız Güllerimnin damarın kırdım ağız Ekdularım biz giydik eşte siz bizni unuttum ağız Biz giydik eşte siz bizni unuttum ağız Ekdularım biz giydik eşte siz bizni unuttum ağız Biz giydik eşte siz bizni unuttum ağız Fannur Hasanov. Бик зор рахмат кадрлар. Шушындай алкышлар булгач, халкыбыз иҗат иткән тагын бер җырны тәкъдим итәргә тырышырбыз. Ай җаныем суларда дип атала. Şişmelerge sulara, eyde yürkem alıp baram şişmelerge sulara, şişmelerden su alaganda su şaşretti boyunlarga, ay canım sularda su şaşretti boyunlarga, ikevine kimde bulmaganda. Bakşalarga köresin, güllerge uğurlasın, bakşalarga köresin, güllerge uğurlasın, bir gülge birsin vakarın, sin matur kurunlasın, bir gülge birsin vakarın, sin matur kurunlasın. Atlar çıktım min şanası şığıp gittim şarası Atlar çıktım min şanası şığıp gittim şarası Kurur kuzga durda tügül şiberlik yaşamasız Kurur kuzga durda tügül şiberlik yaşamasız Canıyam körfegen bir şey min ağırtegen Avav canıyam körfegen bir şey min ağırtegen Bir yoraklara gidemin tezin itte bir törmen Vay canıyam körfegen bir şey min ağırtegen Vay canıyam körfegen bir şey min ağırtegen Fannur Hasanov. Бик зор рахмат кадрлар. Шушындай халкыбыз иҗат иткән дәртле, җырлы такмаклы көйләргә кушылып, хәзер сезнең игътибарыгызга дөнья күләм танылган бийләрнең тагын берсен тәкъдим итәргә тырышырбыз. Хәер, сәхнәгә чыгарылачак егет белән сез алдагы программада таныш идегез инде, ләкин кайбер әйберләрне тагын истәп тә әйтәсем килә. Үзенең сәхнә тормышын моннан 12 еллар элек башлап Әлеге биюче егетебез кая гына барса да Татарстаныбызда булмасын, үзебезнең илебездә булмасын, бик күпләре чит илләрдә 25ләп чит илдә булып кайтып, кая гына барса да нинди халыклар белән очраша да, шушы халыкларның төрле биюләрен үзенең репертуарына алырга тырыша. Шушы нәүбәттән чыгып, аның программасында 20ләп төрле бию барлыкка килде. Хәзер сезнең игътибарыгызга тәкъдим ителәчәк бию безнең татар сәхнәсендә бик сирәк, бәлкем юк та диярлек. Сезнең игътибарыгызга венгер шигәннәренең биюен тәкъдим итәбез. Сәхнәдә Илдар Хамидуллин.
Rahmat dostlar, bek zo'r rahmat. Bu qog'ozlarni o'g'irchisilar yeb bitira olmas endi. Xudoyim. Qadr dostlar, agar siz shusha konsert programmasini radio, televideniya yozmalari, tosmalari osha qarasangiz, ko'rsangiz, eshitsangiz, naq shusha o'rinda reklama bo'lirga tegish. Ol reklama bulayroq yangırar edi. Avul җирләреннән bir абый улын шәһәргә озата. Улым, шәһәр бик катлаулы, анда бик күп төрле халыклар яши. Син шулар арасыннан үзеңә кирәкләрен, әйбәтләрен, матурларыңны сайлап ал, дуслаш, яшә. Әйбәтләп укы, матур гына эшләргә тырыш. Кызлар белән дә дуслашма дип әйтмим. Ләкин сак бул, илдә испит йөри дигән. Ул испит синнән дус кызыңа, анардан миңа, миннән әниеңә, әниеңнән бөтен авылга таралыр дигән. Испиттән сакланыгыз. Кадерле концерт программабызны дәвам иттерәбез. Үзләренең моңлы сагышлы көйләре, дәртле җырлары белән заман егетләре Закир Шахбан.
tınmasın garman kavuşsun paralar kavuşsun yarlar koydosun garman koydosun garman koydosun garman koydosun garman Zaki Şarpan. Bek uzun rahmet. Rahmet qadrli dostlar, uzun rahmet. Belgine siz Respublikamızın popüler kompozitörü, ko'p popüler jırlar avtori Zafer Xayriddinovning Xarras Ayub so'zlarini yozgan Qo'yda sen garmon degan lirik ijro tingladingiz. Bu jir o'zgan 96-yilni Qo'ray radiosi hit paradi bo'yicha eng popüler jir bo'lib sanalgan edi. Busi sizning olqishlaringizdan da ko'rinadi. Qadrli tomoshachilar, endi men hozir yangadan sizning e'tiboringizni o'zimning so'nggi vaqtda ijod etilgan Ankayimning yoshlik jirlari deb ismlangan audio albomga yo'naltmoqchi bo'lam. Chunki shu albomdan tag'in bir xalqimizning mingli jirini bo'lak etib qoldirmoqchi bo'lam. Gulshad opa Zaynashovaning xalq kuyini yozgan jiri ertadagina turam yo'lga chiqam. Ura
Рәхмәт кадерле тамашачылар. Шушы җырларда популяр булган дәртле җырларыбызның берсен бүләк итмәкче булам. Миңа кушылып җырлап отырсагыз, бик тә шәп булыр иде. Сезгә дә күңеллерәк булыр иде, миңа да җиңелрәк булыр иде шикелле тоела. Илһам Шакиров музыкасы, Әхмәт Ирекей сүзләре, Идел буе каендары. Ne qarasam da qarab duymayım İdil boyu koyunlarına Ağlar jitaklaşıp yalağaya Çıgar düzleydir yarına Min yarattım sizin kardeşlerini Hürmet ettim kibik yarada Şuna kuru sizge bağışlanmam Yürek jırlarımni yamartam Min yarattım sizin kardeşlerini Hürmet ettim kibik yarada Şuna kuru sizge bağışlanmam Yürek jırlarımni yamartam Qayınlarım jilder tibrerir Rəxət birəm minim köngəlgə Berimim küpmə turi kiler ikən Tuğan ilim boylap yürürgən Ağamnalı yoldan tuzalmışa Konsulanıp dıray məndən Üstəri məndən neyir kərərgən Nəzik billə jiller kilgənlər Min kıyaşqa taba tanga taba Yaz törünne taba yolala Güller arasında ölenlerge Üzenlerge körüp yuğalam Məgər sizden ayrım yeraklarga Alıp gide kalsa yollarım Qayın şovlağında işitemizdim Tuğan ilim mağlı jırlarım Әйдәгез дуслар, минем белән бергәләп. Мин яратам сезнең кардәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган, йөрәк җырларымны яңартам. Мин яратам сезнең кардәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган, йөрәк җырларымны яңартам. Шуңа күрә сезгә багышланган, йөрәк җырларымны яңартам. Рәхмәт дуслар. Кадерле дуслар, менә тәнәфис вакытында фәннур миңа бер записка куйган иде, кызлар үтенеп сораганнар. Заман егетләрен эшләп, заман егетләре татарча гына җырлыйлар, инглизчә җырлап җибәрә алмаслар микән дип сораганнар. Ләкин без бәлки инглизчә җырлый алырбыздыр. Заманында Илһам ага Шакировка да шундый мөрәҗәгать булган. Нишләп сез һаман татарча гына җырлыйсыз, берне булса да русча җырлап җибәрә алмассыз микән дигән булганнар. Ләкин Илһам абый аптырап калмаган. Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если знали вы, как меня дороги подмосковные kişiler Бик зур рәхмәт дуслар. Кадерле
Тамашачылар, сезгә мәгълүм булганча, безнең иҗатыбызда, минем иҗатымда төп урынны әнкәй темасы алып тора. Бүгенге концертыбызда әниләргә җыр багышламадым әле. Шуңа күрә, кадерле әнкәйләр игътибарына үземнең иң яратып башкара торган җырларымны бүләк итеп калдырам. Азат Хусейновның Илсур Хөснетдин сүзләрен язган лирик җыры сезнең өчен, кадерле әниләр. Кичер мине, әнкәй, ачуланма. Рәхим итеп тыңлагыз. Belki azayım Kuzlerime qarab Bağlamadı Mina tağındırıp Yılmayım Kişirmine Enekey boşulanma Sağış baskan ağlarını Nişle budak emiyvada Ok şeşleri baskan anamını İşirmine Enekey boşulanma Bakirov, Ayrat Kamarov, Albert Saidinov. Zaki Şahban.
Кадерле достар, без сезгә үзебезнең дәртле күңелле җырларыбызны бүләк итә башлыйбыз. Безнең белән бергә җырлагыз, биегез, уйнагыз, көлегез. Татар халык җыры Алматаның алмасы. Təmli xuşizlər sibə Olmaqdarın olmazdı Təmli xuşizlər sibə Seni günə küttüm, seni günə sağınam Seni günə kurəsin kilə Seni günə küttüm, seni günə sağınam Seni günə kurəsin kilə Jırlab jiberəl ayıraq sindi. Olmaqdarın qarsuı Büyük dağlardan kilə Olmaqdarın qarsuı Büyük dağlardan kilə Seni günə küttüm, seni günə sağınam Seni günə kurəsin kilə Seni günə küttüm, seni günə sağınam Seni günə kurəsin kilə Olmaqdarın yoxsuğu Benim yürək yarsuğu Olmaqdarın qarsuğu Benim yürək yarsuğu Seni günə küttüm, seni günə sağınam Seni günə gilə kurəsi Seni günə küttüm, seni günə sağınam Seni günə gilə kurəsi Qaray Zakir, sen esta oynaysan, Нәрсә булды? bu bit күбәләк җыры. Шуннан да күбрәк икән җегетләр, гафу итегез. Olmaqdarın dağları Silə qayış bağları Olmaqdarın dağları Silə qayış bağları Seni günə küttüm, seni günə sağınam Seni günə gilə kurəsi Seni günə küttüm, seni günə sağınam Seni günə gilə kurəsi Seni günə küttüm, seni günə sağınam Seni günə gilə kurəsi Seni günə küttüm, seni günə sağınam Seni günə gilə kurəsi Zaman! Бик зур рәхмәт, кадерле достар, бик зур рәхмәт. Менә монда сезнең кәгазьләрне әзрәк кенә сортировать иттек. Дөрестән дә монда бик күп заман егетләренә карата бик матур сүзләр, анда бәгырьләр, матур сүзләрнең мең төрләре. Гөлнурлар, Эльвиралар, әллә кемнәр. Шулар арасыннан без кайберләрен сайлап алып сезнең игътибарыгызга җиткәргә булдык. Закир абый ялгыз гармун дип аталган җырны җырлагыз әле. Ялгыз гармунны җырладың буга Закир әйме? Менә Закир булса. Аннан соң зур рәхмәт диелгән. Менә монда тагын бар. Синтезаторда уйный торган егетегез белән якыннан таныштырсагыз иде. 9нчы рәт кызлары. Менә. Таныш булыгыз. Альберт Зиятдинов өйләнмәгән, 2 баласы бар. Гитаристка күзебез төште. Бөтенләй югалттыгыз да мин ул күзләрне. Бер-ике сүз әйтмәс микән, концерттан соң әйтер бер чалмагыз. Сез патша кызын ничек күз алдына китерәсез? Нәкъ сезнең шикелле. Әйе. Менә монда тагын берсе бар әле. Фәннур, сез мыекны кистерсәгез бик матур булыр иде. Кайткач ук балта белән чабыбыз әм. Кадерле достар, менә шулай әзме күпме дәрәҗәдә шаярып алганнан соң бераз гына уйлашып алсак та бик урынлы булыр иде. Үтте яшьлек дип әйтте ди бер 4 яшьлек бала капка төбенә чыгып утырганда. Бар иде бит заманалар. Моннан бер 9-10 еллар элек безнең татар халкына кая гына барса да, авыл шәһәрләрдә, мәктәпләрдә, балалар бакчасында, хәтта өйләрдә дә ана телендә, татар телендә сөйләшергә ярамады. Барысы да русча булды. Рус халык киенә кушылып җырлап йөргән булдык. Рус халык киенә кушылып тыпырдашкан булдык. Минем бу сүзләремнән соң рус халкы миңа зинһар өчен ачу тота күрмәсеннәр иде.
рус халкын Ходай Тәгалә иттереп күкләргә иңдерә яздык. Менә шушы авыр заманаларның берсендә безнең Казан шәһәреннән Мәскәү шәһәренә бер абзыйны Пушкинның әллә туган көненә, әллә үлгән көненә, әллә бер улуг мәҗлесенә зур докладлар белән чыгыш ясарга җибәрмәкче булганнар. Абзый мескен русчаны җүнләп белми, татарчаны гына белә. Ләкин моның да җаен тапканнар, теге мескеннең чемоданына 20 битлек доклад язганнар да Татарстан Казан Мәскәү поездына утыртып башкалабызга озатканнар. Юлда барган вакытта хәерчегә җил каршы дигәндәй инде абзыйның чемоданын белән докладын урлап киткәннәр. Абзый мескен Пушкинның исем учествосына туган үлгән көннәрендә аның нәрсәләр белән шөгыльләнгәндә төгәл генә җавап таба алмый, ләкин кемнеңдер әйткәнен, кайдандыр ишеткәнен, үз белдеген барысын бергә туплап җыеп язган да Мәскәү кадәр Мәскәү шәһәренә баргач, үз халкын, татар халкын башка халыклар арасында ким хур итмим дигән булып, үз белдеге белән төзелгән докладын зур съездлар сараена чыкканда укып та җибәргән. Шуннан ни килеп чыкканын үзегез тыңлап үтәрсез. Уважаемый, дорогой товарищ публика! Всевозможный интеллигент, разный прущий и лимит. Однажды, совсем еще недавно, 100 лет тому назад, от рук немецкий фашистский захватчик помирал наш славный урусский стихак, паренист Константин Эдуардович Пушкин. Сидор Илларионович Пушкин был не вашего рода человек. Его отец был мулла. Этот мулла жил в такой эпохе, когда царем был Катька II. Катька II был злый мошенник, контрабандист, хулиган и жулик. Товарищи, в это время магазинда совсем не было и ни ручки, и ни карандаш. И Махмуд Борисович Пушкин ходил базарга, покупал жирный гусь и задница дергал пера. С этим пером написал свои замечательные произведения Женька Онегин и Бюрке Годунов. Товарищи, у Антона Павловича Салтыкова, Щедрина и Пушкина есть замечательные переписки. Однажды Бог из неба ворону послал кусок сыра. Ворона забрался на дерево и хотел было кушать этот сыр. Но в это время внизу ходили лиса и начал комплимент говорить. Ох, ворон, ворон, жар птичка, оставь хоть меня немножко. А ворон, брат, тоже не дурак. Взял из клюв сыр, положил под мышки и говорит: 20 век, дурак-дюк, проходи мимо. Товарищи, сейчас я вам расскажу свой любимый рассказ, который я любил и уважал с детства. Это отрывок из поэма «Бородина». У лукоморья зуб зеленый, золотой сип на зубе том, и днем, и ночью, и вечером куточеный все ходит по цепи кругом, направо пойдет, песен запоет, налево рассказ говорит, там чудеса, там голые ходят, русалка на ветвях висит. На этом стихотворении поэт выражает глубокий уверенность победы советского народа в Великой Отечественной войне 1917 года. Товарищи, разрешите мне покончить с этим Пушкиным. Да пусть будет проклят немецкий фашистский захватчик и тот жулик, который украл мой доклад. Biz özümüzün dertli, көңілді жырларыбызды бүләк итүбізді давам етеміз. Ганс Сайфуллинның Илсур Хөснетдин сүзләренә язган дәртле жырларыбызның берсе «Эх, гармон». Гармон уйнап, жырлыйсы иде тагын, искә
düşe sağınıdıra Tuğan oğlum yağı Sana duaşlarını ızıdıra Kişki dayanımın arı Sızıdır hep uynap jibere Yakmalı garmunları Sızıdır hep uynap jibere Yakmalı garmunları Garmunun narı darala Avıl uğramın arına Paydan eli avılma Pusları tuğanlarıma Sanı duaşlarını uzundıra Kişki dayanımın arı Sızıdır hep uynap jibere Yakmalı garmunları Sanı duaşlarını uzundıra Kişki dayanımın arı Sızıdır hep uynap jibere Yakmalı garmunları Sızıdır hep uynap jibere Yakmalı garmunları Jırım var Sana duaşlarını ızıdıra Kişki dayanımın arı Sızıdır hep uynap jibere Yakmalı garmunları Sana duaşlarını ızıdıra Kişki dayanımın arı Sızıdır hep uynap jibere Yakmalı garmunları Sızıdır hep uynap jibere Yakmalı garmunları Yakmalı garmunları Namda basıp tыңлап тұрырбыз. Ошол шыннан да кадірлі тамашашылар, айтагыз қазір барыбыз бірге жырлайбыз енді. Бұл жырны сіз бик яхшы білесіз. Біз аны түрлі мәжлислерде, тойларда жырлайбыз. Қазір енді бір-бірімізді ұялмайша жырлайық әлі. Айтагыз. Jırlarıma koşup jırlasam Karşı düşmesin yüreğimle Mühabbetim bilen jırnasam Benim bilen durmuş suğmağına Riza bulursun mühterege Ayrılgan devekde bilirsin mi Babat kaytılım ne kederege Benim bilen durmuş suğmağına Riza bulursun mühterege Ayrılgan devekde bilirsin mi Babat kaytılım ne kederege Aşkın olu yürek kütükünde Yurtta tağның sızlı batkanın Yaşligimni jırga salgan şaqta Qoşulub jırlarsın mı abbağım Qaytkan şaqta sarman boylarına Yanlarında məngih balırğa Qırıq işin taşlap qırıq yaqqa Шығарсың ма қаршы алырға Қырық ішің ташлап қырық яққа Шығарсың ма қаршы алырға Закир, ишетесіз бе? Ишетпеймін шол. Закир бір нәрсе ишетмейді. Қазір Закир бір репетиция сапарарбыз да, бәлки ишетесіз. Sarman boyları
Kırgışın taşlap kırgıya Kaytkan şakta sarman boyları İştesin harakat jigitler. Kaytkan şakta sarman boyları Yanlarımda məngi qalırğa Kırgışın taşlap kırgıya Шығарсың қаршы алырға Kırgışın taşlap kırgıya Шығарсың қаршы алырға Шығарсың қаршы алырға Шығарсың қаршы алырға Zaman yigitleri hem Kazan tamaşaçıları. Oturup jırlarga rahat mı? Rahat şol. Ne hazır biz de oturup jırlarбыз. Ayaklarda ara başladı. Oturanız. Tatar xalq jiri Ağidil Qadağa. Qamışdan qiyma urib Bılı bulub gülgə unub Siləşsən idib urib Vağidəl boyundan şəyəv erisin kilə Siyəsin mi, simisin mi, şunu biləsin kilə Siyəsin mi, simisin mi, şunu biləsin kilə Oğlı gülünəkin jingil dar jingil şimdi de xadı var Tahtını oğlunu qaravaşdım siyəmə digən sözü var Vağide kubber şol yemələ şıldırım Baş astında ike güzel şəkədik şıldırım Baş astında ike güzel şəkədik şıldırım Şalim diye hatırım kaldı Zeynep etken sütülen Vahide kubber şu yemmele şıldırı Baş astında ike güzel şekebek şıldırı Baş astında ike güzel şekebek şıldırı Giridere 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 da Giridere 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 da Vahide kubber şu yemmele şıldırı Baş astında ike güzel şekebek şıldırı Baş astında ike güzel Vahide yürüsen iyiydi Kalmıştan kıyma urep Bala bulur gölge bulur Silersen gider durep Vahide boyundan şeyde Yerisin bile Siyasen mi silmisin mi Şuna bıraksın bile Siyasen mi silmisin mi Şuna bıraksın bile
Güzel Kamiliye. Davul jığlaymiz mı? Işıtmayız. Jığlayız ekan. Tatar xalq jığı. Irda. Başlar kıynalar irten kıyaşın uğrunda sana duaşlar kıynalar irten kıyaşın uğrunda şut şut idip sayrıyorlar tal direkler koynunda tal direklerinin koynunda hatta bılının boyunda akıllı sıksa gülmegin şiini tor bellegine akıllı sıksa gülmegin şiini tor bellegine sandu aşlar sayrasa da yalı bula yüreğime yalı bula yüreğime de kuş bula bellegime Konser programımız akırıngına ahırına yakınlap жетті. Рөхсәт итегез сезнең күңелләрегезгә мәңгелеккә исәрегездә калырны китеп, заман егетләре белән тагын бер кат таныштырып үтәргә. Заман егетләре төркеменең музыка җитәкчесе Әнәс Бакиров, Соло гитара. Айрат Гомәров, Жар. Закир Шахбан, җыр, Альберт Зиятдинов, Синтезатор. Илдар Хамидуллин, Биюче жигитimiz. Лилия Хамидуллина, Биюче кызларыбыздың берсе. Гүзәл Утяганова, Лилия Сорокина, тавыш режиссеры Билдамир Бахау. Konsertimizni olib bordi. Nafis so'z ustasi ham ijrochi Fannur Hasanov. Deresine konup sayrı dağlarında sanduvaş Deresine konup sayrı dağlarında sanduvaş Sin sağın sana da düzelsin Min işlerimin sağınlaş Min işlerimin sağınlaşta Seni yanımda bulamaş Min işlerimin sağınlaşta Seni yanımda bulamaş İşlerimin sağınlaşta seni yanımda bulamaş. Hürmetli tomoshachilar, shushining bilan bizning konsertimiz tamam. İhtimarınız, alqishlaringiz uchun sizga chin ko'ngildan zo'r rahmat. Bizni shulay shuralab qarshilab, oylarlatimiz atgan uchun Xudoy taolo sizga esenlik, sog'lik bersin edi. Hozirga qo'shig'iz, kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'ling'iz. Salomat bo'ling'iz.